Wara 24 siegħa ta' negozjati mal-kabinet tagħha, l-Prim Ministru Theresa May kienet iffaċċjata minn serje ta' riżenji, grilling fil-Parlament Ingliż u l-biża' reali li l-proċess kollu ta' Brexit jista' jispiċċa b'xenarju ta' no deal. Ir-realtà hi li wara xhur ta' negozjati jibsa il ħadd ma kien jaf fejn sejrin, issa hemm abbozz ta' ftehim bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Ftehim li kien approvat tard l-erba' filgħaxija mill-Kabinet Ingliż. Ftehim li anke wassal għal ribellioni kemm fih dan il-Kabinet kif ukoll fih dan l-istess Partit Konservattiv illi tmexxi l-Prim Ministru May. Infatti l-ħamis filgħodu kien hemm l-ewwel riżenji mill-Kabinet fosthom dik ta' Dominic Raab, is-Segretarju nkarigat mill-Brexit, u Esther McVey, is-Segretarju għax-xogħlijiet. Mr. Speaker, what we agreed yesterday was not the final deal. It is a draft treaty. It's not. It is a draft treaty that means that we will leave the EU in a smooth and orderly way on the 29th of March 2019, and which sets the framework for a future relationship that delivers in our national interest. It takes back control of our borders, laws and money. It protects jobs, security and the integrity of the United Kingdom, and it delivers in ways that many said could simply not be done. Il-ftehim li fih kważi 600 paġna jelenka l-proċedura ta' kif ir-Renju Unit se jitbiegħed mill-Unjoni Ewropea wara aktar minn 40 sena ta' sħubija. Matthew Bonnet, uffiċjal fil-Parlament Ewropew, jikkummenta ma' Net News dwar dawn l-aħħar żviluppi. Fil-verità naħseb hawn iktar mistoqsijiet milli tweġibiet wara dak li ġara fl-aħħar sigħat brabta ma' Brexit, verament kien pass il qudiem illi l-Kabinett ta' Theresa May approva l-abbozz ta' ftehim bejn il-Gvern tar-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, però rajna li fis-sigħat ta' wara Theresa May ġiet iffaċċjata b'diversi riżenji fil-kabinett tagħha li ipoġġi mistoqsijiet serji jekk dan il-ftehim issa qatt jiġi approvat min-naħa tal-Parlament Ingliż. Għalhekk it-triq lejn Brexit xorta mhix se tkun waħda faċli u issa issejjaħ summit speċjali tal-Unjoni Ewropea l-25 ta' Novembru. If nothing extraordinary happens, we will hold a European Council meeting in order to finalize and formalize the Brexit agreement. It will take place on Sunday, the 25th of November at 9:30 a.m. Finally, let me say this to our British friends. As much as I am sad to see you leave, I will do everything to make this farewell the least painful possible, both for you and for us. Thank you. Issa fost dawn l-iżviluppi kollha l-ġejjini ta' May bħala Prim Ministru jinsab periklu wara li Jacob Rees-Mogg, membru parlamentari konservattiv ewlieni, ħabbar li kien se jressaq vot ta' sfiduċja kontra May. My right honourable friend campaigned for Remain. She voted Remain. Now surely it's in the national interest for her to leave, perhaps following a short transition period. Net News ħaw koll il-kummenti tal-eks-kummissarju Ewropew Tonio Borg illi serva wkoll fost oħrajn bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin. Għalkemm sa joħorġu sa jibqgħu marbutin sew mal-Unjoni Ewropea. Issa din sa ġib ħafna nkwiet minn dawk li jridu jaqtaw kompletament kull relazzjoni mal-EU, inkluż li pereżempju l-Qorti tal-Ġustizzja jkollha xi ġurisdizzjoni fuq xi affarijiet. Sissa rriżenjaw diġà żewġ ministri u segretarju parlamentari u jista' jkun rriżenjaw iktar, dan se jġibna jew għal kollas tal-Gvern jew elezzjoni ġenerali bikrija. Dan huwa il-pronostiku tiegħi, anke għax il-Labour Party probabbli se jivvota kontra fil-Parlament għax jgħid mista ssir elezzjoni ħanaraw hekk irridux verament noħorġu mill-EU jew le. L-akbar ostaklu se jkun il-Parlament Ingliż biex japprova dan il-ftehim u fl-aħħar mill-aħħar irid jgħaddi wkoll minn hawnhekk mill-Parlament Ewropew il-vot finali li suppost isir qabel Marzu li ġej id-data skedata biex ir-Renju Unit b'mod uffiċjali jħalli l-Unjoni Ewropea. Intant fir-Renju Unit diġà bdew l-ispekulazzjonijiet dwar min jista' jkun is-suċċessur ta' Theresa May fit-tmexxija tal-Partit Konservattiv. But I agree with my honourable friend from Broxton.